COVID-19 بەساتە وەختێکی مێژوویدا تێدەپەڕێت. ڕێکارەکانی بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی پێویستی بە بەخشین وەڵامدانەوە، پاراستن و کۆکردنەوە هەیە. ئەمە ئەرکە تەنیا بە دامەزراوە پەیوەندیدارەکان ناکرێت، بەڵکو ئەرکی هەموو کۆمەلگایە. تفجير في عفرين دين جامعة تقنية كده الأفرين روجواي كورسان سيكا ساتن كشتن 17 كس برين داربو. We're capturing them with the SDF and ISF in Iraq and the Peshmerga too. پیفدار فرمیه هفپیمانیان ناو دولتی آدجی داعشش بو کردستان 24 دبیجی دیگل هزین پشمرگه حسد و هزین عراقی جبوج نافبرنا داعشی ده هفکاریه ده بردوام ده. Let me move on to Sinjar, Madam President. A hard-won agreement was signed between... نونرا سرکتری گشتیه نتوین گرتی العراقی دبیجه پشتی ریکفتنا شنگالی ده او باجار جنوب بی آبا کرن او خلکی ویجی بدگره. امریکا تکست که هرما کردستان دوباری اولکاری ده سرکفتی بویه ده پیدا کرنا در فتانج بو بدر هنرین بیانی و پاراستنا آسایشی. دم باش. دنجا متقینه که دل عفرین روجوای کردستان سی کس هاتون کشتن 17 کس برین دار بون. شافکان یک تایبت جناف باجار عفرینش کردستان 24 راگهاند ایواریا ایرو تقینه کبریا اتومبیلک بمبکری اگناف بازارا کسکاتیه چه بود انجام تقینه ده والگورزانیارین دسپیکی سی کس هاتن کشتن 17 کسی دن بریندار بونه حیان هاتو عالیه که برپرسیاریا خودنا لسر انجام دانا وی تقینه نراگهاندیه داویا جوتمها سالا بورجی تقینک لهمان جیهی رودابو ده انجام دا 15 کس هاتبون کشتن بدهان کسی دنجی بریندار بو. برای تماشاوان هیجال لسر رودان و تقینین گول عفرینین روددن هر وها باندور اوان لسر عفرینه ام در باسی بیرودید بین مصطفى شیخو چالاکوان و اندامه ریخستنا مافی مروویل عفرینی الگلمنه سلاف بوته که مصطفى دیس لبازارا کسکاتی تقینکی کو رودای حتی آنها سی کس هاتن کشتن 17 کس برین دارن تی چاور ایکرن او یک زیده تر ببه کسی هاتن کشتن سیویلن کسی برین دار بونه سیویلن گرو باندور آویه که لسر روشا عفرینی چاوایا گرد سپیک دویشته بر بکر بله مامسته هیجان روژا عفرینی هاتی داده کرن آرامی نهات شکرن روج بروج گرتن تقین لیدان دشکنجا دا یعنی عفرین نهاتی آرام کرن لی ابن جارا تقینا یکی بوی آوایی مزن تچه کرن لی ایرو سا 4 نیوا لی جم دواره کاوا جم فرن جودی نزدیکی منطقه صناعی سوق الهال همه دانشتی هفدنه ایرو هات چه کرن دا انجام دا وقتنها خیا کری سسی هاتن قرباني وحوداجي هاتن برين دار كرن او جنزيكي يعني لقن عسكري جبهه الشاميه قلي شكاوي او جبهه نزيكي هات على ما يبدو انه هو مستهدف هات شيء كرن لبرستي كرن يعني تشاوا مثلا عفرين هذه دور بيش كرن ج معابره او ج حواجز تشاوا او اوتومبيلين بومبکری در بازی عفرین دبی پرس او ما مسته هر وها دبی چرچوی ده هر تخوازم مشته بپرسم که مصطفى نها افتقینه گود بن وکی ریخسنا ما فی مرووی لعفرینشی قالوا توزان یاری الباوه هنه یانجی گومان لباوه هنه کی دکاری و تقینام بیگ بینه جبر گو تو ریخستن پشتی وان تقینان برپرسیاریا وان تقینان ناگری استویه خواه دوی درباره دگر آگاهداریش تور بگرم که مصطفى
بامس بربرسيار التوريكي أو احتلال التركية التوريكي جبركو مسؤولة أمنية أو يتحمل المسؤولية التوريكي أو أجيجي أو فصائل إنجريداين بأوبوزيوني جبركو يعني بومباكرين أو تنبيلا يان دي تشيع فينا تيشيكرين وتفجراندن تيم بومباكرين أو جي أو بربرسيارن يعني ترك أو فصائل بربرسيارن يعني جي دربتي قبل دربتي أو حواجزنا دي سب دس معارضة ده بدس فصائل ده يعني مثلا سي معابر رئيسي يعني ياك اي غزوة ياك اي جبل أحلام برد بيجن معبري برادة ويدنجي اي عزادة مثلا أبناء حرسي دو بندستي حمزات هاتنا يدنجي أفرقة بينجو ياكيدا طيب أب شاوة درباز دبن قرق أو دبيجن إنه أب هيزن قصدا دربازي عفريني دكن أو يعني وي أوي اتهام دكن بقصدا طبعا منابين إنه قصدا يعني أمنزان لأنه زانياري بس ما بتنان ليه قابا درباز دبي شاوة درباز دبي يعني أو نهاب روبالي وانا باك دبيجن والله أبقى قصدا دربازي ناب مدكي يعني زمدا درباز ناب عفريني دكي وأبهم أو تين شاكرين بهم تفجيرنا طيب شاوة درباز دبي قابا يكي كرد فقيري يعني سلاحك خا آويها بي آني تشريها بي وين دزانن وين دقرن قابا حر كردك كم دار ويزيتوني هبن وين أتاوا ليه دخلن ترى $1 و $2 من وان دخلن وين دزانن كم دار ويهن تنزان أوتومبيلي بومباكري شوا درباز عفرين دبي طبعا أو نزانن كيكي مصطفى هروها أرمانجا فان تقينان نهال هن الجور هن آجاه داريان كو أمج وكي كورسان بيش شارج عفريني دق هن ما أرمانجا فان تقينان دكاري أو بيكم خلقي عفريني زيادة تردنا في مطرسية دبا خلقي عفريني دبش جهواري خبردان و أفيك جيانا آصاي جيانا نورماليا خلقي عفريني كون هاجي العفرينية بخي مطرسية دا وجد فرين خو درب كيفن وكي ريخصنا ما في مروفي العفريني وهم دفي درباري دا خودي تشد ديتنن كي مصطفى سلامة بتقنيتين شكرا اتو النهات خيا كري عفرين بأرامي نتيجين يعني ببيجن عفرين نأرامة عفرين بيارن نباش هنا مثلا كشتن هي طالانك او بومباكرين هي جبر ودا جرك او فصائلنا او ترك تدا بمنن جيانا وان دورت دربا ديدا ببي ابا اياك ادنجي عدد الفصائل او اوتومبيلا بومباكري ببراتين شيكرن يعني ببراتين شيكرن ببرات كابن عفريني وإدي او بخوها هبدا تصفيتكن يعني هبدا استهدافكن جارنا تصفيتكن بخوفها يعني مثلا ايرو البيشام لقى جبهه الشاميه اي شكاوي رد المظالم مقري وانا للشكاوي له هات شيكرن يعني طيب كم تلبدري مثلا هات شيكرن وكما حميتين شيكرن لنا نجي مقرن عسكري نهم عسكر تدتنا الاشكال تدا بريندار نبنبر حميم سيفيلن جبرجو وقت انتن منها خياكري ارمنا من العفرين هذا يعني كردنا شار بمنه جا عفرين دس برده او ضرائبنا او قرتينا او خطف الزينه او بومباكرين جبرجا عفرين ايه هنا يعني سديسو شار مانا جكردا او جي دس عرضه وجعفرين بردن وهرن كيكي مصطفى دويتشر شويده دخوازي مشتبه برسم نها دوان دمي داويده يعني جدما داگیر کرنا عفرینی ولی هر واحد ویده ما داویده دیسه اف روشا گرتنان روشا رواندنان روشا تالان کرنی روشا ویران کرنی جی کرنا او دستانینا سر زیتونین عفرینی بردوام دکه دوی درباره دوکی رخصنا ما في مروفي شو آگاه داری نول باوه هنه چند گرتی هنه اویگو رواندی نها وان را چوا پیوندی تیدانین به معلوماتین وان را دوی درباره دگتو ما آگاه دار بکه که مصطفى ولی با مستهم دوی روژه دا با سی هفته دا پنج دوه و پنج ل مابات هاتن گرتن و پنج جنریسی هاتن گرتن گرتین بردوامه حيان نهار قرتنا هاتي بردان واتواتنا هاتي قرتين يعني رد المظالم وحقوق او يعني و درختنا حيانا هالعرضتش نكرنا يعني مثلا دو بينج هاتن قرتين جماعه قلت انت حميجي تمام بركرن بانه اوين
بريبريا خسارة بريبيو ها حمي ود تنقرتن مثلا ابو عمشه حيانها دهو وبير داس بيكري $1 للشغله سي شغلن شيه ولا تشا شيه ولا قرمت له $1 ج دار دبي يعني برجره مثلا اشترى يجي شيء نبي عكاش بكلارو جندي قرمي لقبو نكاني دو $10,000 بدا جندي خبر دا ملا خبر دا وربيع هات لبنان الديره ملاوي حميد هات طلعن كرج يعني عمشتا دا يعني او اتواتنا او دجاج برقو بس عفرين تغييرات ديموغرافيه وارد شكرن وحمي ورم بربنجو واريخا مثلا جندي حسي فاتشارو جن بيرن جندي حسي حمي كورونا ندرمان هات بلا كرن ندكتور هاتم برن جوان را نخارن اغاثات دانوانا اما بينشش اغاثه برن قلت ما إغاثة برن وتلفزيون وهذا أو سيرات كشاندن فيديوهات نشكرن قبلا كرن يعني مثلا روج بروج نخاشه كورونا زيادة دبي روج بروج قرتن زيادة دبي روج بروج دار تم برين وتم قد كرن يعني بري بس 1500 دار الميدان نبشا قريداي نبشا الرجو هاد قد كرن هاد برين كوكيدا ما بينو سيرات جدان على راق عندنا يعني روج بروج تكرن أو رد المظالم حيانا هاتش نكني ونت عندنا نصر حريري عندنا وائل عفريني تشكر مجرد بس انه اعلام ببني قب يعني حفاظ على ماء الوجه قابلين انه والله ما تشتكر وهم كان مال دي كان العفريني باجر وقراندن الخلكه ودان تلفزيونا ودان راغاندن اعلاما ماني بيجن جديد ما مالي خلكه ددني ام حوشي خلكه ددني ام حمي دروبي حيانها كردا تين قرتين تين كشتين حتى انها بردوامه نهتي سكراندن بجاركي بله سپاس بوده مصطفى شیخو چالاک وانو اندامی رقصنا معفی مروی لعفرین گوش بیروده تلگنمه جگری فرماندار اپراسیون هفبشا هف پیمانیان ناو دولتی آل دیجیر را داعش را گهاند به قربانی دانا پیشمرگه و هیزن سوریه دموکراتیک هسته وانکاری داعش دیگ بشکینن جگری فرمانداری اپراسیون هفبشا هف پیمانیان ناو دولتی جنرال کیوین کوپسی به دست بکاربونا ویره کنفرانس روزنامه‌وانی لرمیلانا روجاوای کردستانی لدارخست اشکره کرد وان زیده ترجه 120,000 اندامین هزین اولیه لسوریه و عراق راهینان کرنه جبو قوناغین پشتی داعش رژی آماده. برشتبونا پیشمرگه و هیزین سوریا دموکراتیک و هیزین عراق ما کاری ریخستنا داعش جناب ببن. نها ام دو قوناغا کنو دانه. هفپیمانیا ناو دولتی نزیکی 80 ولاتن و ریخستنا لخوا دگره و پابندن به پشتیبانی کرنا وی ارکیش بو جناب برنا و ریخستنه. ما بهتر جه 120,000 اندام جهیزن اولهیه لسوری و عراقش بو وی ارکی راهنان کرنه. پشتی جناب برنا داعش نها او چکدار کارن تروری دکن. لأمي بردوام بن لسر پشتیوانی کرنا وان هیزان جبر کوه مترسیه داعش لسر نافچه هیا. پیفدار فرمی هفپیمانیان ناو دولتی آدشی داعشی واین ماروتوجی جکردستان 24 دیار کردی دگل هیزین پیشمرگه هسته و هیزین عراقی بوج ناو برنا داعشی ده هفکاری ده بردوام بن دبیجه به هفکاریا پیشمرگه و هسته ده رو برک برفراه آخا عراق و سوریه جدستی ریخسنا داعشی درخستنه. ارکی پیمانیه وکو داعش لعراق و سوریه بشکینه داعش لسر عردش شکست روبره که برفره جعردش دست وان هاتا درخستن ده صلاة وان لسر 8 میلیون کسان نما هر چک داره که داعش ما به امی وان بگیرن یان وان بکجن لعراق بنیان لسوریه امی وان دگل پیشمرگه و هیزن سوریا دموکرات و هیزن عراق بگیرن. پیفدار هیزن سوریه دموکراتی کینو گابریل جیبو کردستان 24 دیار کرد لسر بن پیکرنین ترکی لعین عیسی و نافشین دن هفپیمانیان ناو دولتی ده هواهنگیا دگل روسیا ده جبو گستینو رک بو ترکیه بیدانی. ما حصل في كاري هيزن سوريا ديمقراطيش بو برسفدانا بن بيكرنين تركيا وهيزن بسرفا لان عيسى ونافچين دن بردوامه درباره ايفان بن بيكرنان ام ده ماهنگي دانه دگر روسيا وهيزن هفيمانان دا وان كرياران راستينن ام باورن كوبرجمندين جداين هيزن لسر اردا سوريا هنا ام بشكن جوي حفسنگيا استنگ كار وكن هاوي بردوام بك.
بله تقینا باجار بابی باکوری حلب دجی 5 کس هاتن کشتن 19 کس بریندار بون. روانگاه سوری بو مافی مروی بلاف کری ایرول میدان قبا سین باجار بابی تقینا که بهیز رودایه ده انجام در ریوبری بنگه پولیسان باجارو که بزاقه در دورا بابی جیدن افده 5 کس هاتن کشتن 19 کسی اندن بریندار بونه لگو روانگه تقیم بریا اوتومبیلک بمب کری بویا باجار بابی دو کنترولات ترکیه و گروبین چکدار این به سرویه. دویمین کاروان جه مالباتن کامپا هولی بو دیرا زوریتین و گوهستن. ایرو دویمین کاروان جه مالباتن کامپا هولی کجه نوت مالباتان پیکتی جه کامپی درد کهون و بو باجاری دیرا زوریتین و گوهستن. مالباتن تینه و گوهستن کوچ بیرن دیرا زیرونه او هجمارک مزن جوانشی مالباتن اندامین داعشینه. هجای گوتنه کود شازه مجداری دجیه که من کاروان کجه 515 کسان پیک هات بوش کامپا هولی درکتن او جی پیشتی دست پیشخریا انجمن سوریه دموکرات جبو در خصنا مالباتین داعش جخولی و وگراوان جبو جیانی ناف جوات. روسیا تستین تیک چویین کرونا دایر ریوبریا خوسر. بریار بوکو هیزن روسی تستین اشکره کرنا کرونا را دستی ریوبریا خوسر بکنده او تست دیرو کوان تیک چویی درکت و دستی تندرستی جی لروسان وگرات. ام هاتن روسا تست آی جی ام استیلام بکنش بو تشخیص کرونا را بس دما اینا که درباس بو مانی کاری بو ام بگرن سوزدان جمره انو دما پیش دهن که نو جمر بند صلاحیوانا که دم دریج بی راستی یعنی امکارن بیجن دالیه انو نمیهنی هاتا او نسکاتی نه نسکاتی که میهنی بو جبر ام همو اد مجال تندرستی د کار دکن خبات کن انسان مختصن وقتی اکسپایر در باس ببی ام نکارن کار بینن دهندروی سازی خدا یا دناو جه خو ایگو ام خدمت تیدت کن. روژا پنجشنبه 26 مجداری باجار انقامش لو حسکه تبقى و رقی درباسی کرانتینه یا تندرستی بود 10 روزان دبن. درباره و مجاری حفظروکه دستی تندرستی قامش لو مصطفى کلجی کردستان 24 دازانین کم روشا تندرستی پر خراب جمعت رسیا رودانه کراساتک تندرستی لباجر نافبوری بریارا کرانتینه هاتی استاندن کلش دبیجه جی اگر هیا بریارن جدی و تون ترشی جبورو بروبونا ویروسا کرونا ورن راگهاندن. زانن ملت ما و زوریه بکشینه و زحمتیه بکشینه ام لبورین خود ام ملت خود خوازن اما چاره کی دیجینینه روش ما ترسی داره اگر کو ام ببالداری ام نزیکی به مسات نبن بر پرسیابتی ام نزیک نبن روش بجبن کنترل درکبی جبو کو ندرکبی جی گرک ام وقت دسته ملت ما ریوبریا ما بگشتی سازیان ما حمی دسته ما حمی به هفر آریکار مجبو کو ام پیشیا و روشه ام بسکنن ام کارن و نخوشیها یعنی حیاکو چارک جیره وریدن لقاحک وری تابین کرن درمانک جیره وریدن هجمار وری کم کرن یعنی لسر آستا گشتی وری سکناندن یعنی بشک جخون دوان امپنابرین رو جوای کردستانیین کل حرما کردستانی دمینن و دخوازن لناف زانکوین حرما کردستانی بخوینن جبرهن بریارن وزارتا پرورده جخون دنه بی پار بونه و منحین خوشیش دستانه او خوندوان بریا کردستان 24 بانگا خو آراسته وزارتا پرورده ایتکن کو چاره سریه که جوان را ببین. خواندوان پنابر ین روجاوی کردستان و به تایبت ین کد خوازن لناف زانکوین هریما کردستان بخوینن جبرهن بریارن وزارتا پرورده راستی آستنگیان دبن. خواندوان اکجی نمونه وان آستنگیان زلال دکود بیشه. براسي حكومة هريم يعني سباسي جرا قريبون درفت دانما قريبون ما بحمنن بس الفيدر كي بشك أصلاً قطابية بشكل عام هي يعني براسي جمرة دبيجن دبيون أوراق إخوة مثلا بولا يكي حتى مثلا آخر صلاة جامعي ونحموش كابين تصديق بكن وزارة خارجية سوريا سفارة العراق اللي دمشق طيب باشا دفرة بشي تاني تبي بغدادي تصديق بك لا صحة صدور لوزارة خارجية بغدادي يعني عراقي
طيب باشا ام بخو پنابرم هەگەر ئەس کاریبم هەرمە شامی و وەقە ئەوراقا بینم ئەکید ئەزیل زانکۆکانی سووریا زێ بخوێنم یعنی ڕێژەیە قوتابیان ئێگوش خوێندنێ مەحرومانش پۆلایەک حتا آخر مرحلە جەمعی کە خەڵکی ڕۆژ ئاوا تقریبان گەهای 350 ئەv خوێندەوان خوێندنێ مەحرومانە یعنی شروع نەتاجیزینە ده همان دربارەدا خوێندەوان بانگاخوا ئاراستەی وەزارەتە پەروەردەیە هەرێما کوردستانê dikin da ku bi hawara wan vawerin. مكتب دبيجي 1500 دولاري دي حتى اوراقي تا جتر بينم او جي دخلالي دوم هذا دا خوازي كما هي جي وزاره انه نهيلن ام محروم بن جوي درفتك وجمره هاتي براستي يعني ام جوالاتي خو محروم بنا ام كوش بربنا ام فناور بينا خواندنا مال سوريا المشوى ام ناخوازن ام من حج مهري يعني قاربن تشتك حساني بشمره بكن بهلن ام دوام بكن لبايمانجه حتى ما اوراق بانين هجر درفتك دانا هكا مهلتك بهي دانا مسي هي دانا مشاري دانا براسي ممنون يوان شويجي من حاج برفا شروطا جماعتك شاندن وإيصال جي جماعتا بري دروجا إدارة زانكوي تليفونا به سدان خوندوان روجاوای کوردستان لهریما کوردستان دخوینن و سودمند بونه لی ده هر دو سالن داویه دا اول گور خوندوان پنامر دیبیشن جبر هن بریار نو بشک جه خوندوانان جه خواندنا زانکوی بی پارمانه و من حین کجره خستن ناف دولتی جواری گرتنه به وی سدمه جدستانه ایدی چارنویسا وانشی و سامایه زردشت حمی کردستان 24 کم پاکا ورگوزکی Bülent Arınç dece endamtiya desteya şevirmendiya bilinda Serokkomariya Tirkiye ve kişand. Serokkomariya Tirkiye jî biryara Arınç pejirand. Serokeberiye Parlamentoya Tirkiye Bülent Arınç ku daxwaza serbestberdana Selahattin Demirtaş û Osman Kavala kiribû piştî rexnên tundên Serokkomarê Tirkiye dece endamtiya desteya bilinda şevirmendiya Serokkomariya Tirkiye berda da zanî ku di beşariya bernameya kanalek Tirkiye'de درباره چاکسازیên mafnasî de nerînên xwe gotine lê piştre ev gotin dijî wî hatine bikaranîn. Arınç got ji ber rexneyên giran pêwîstî tê de ji karê xwe berde lê ew dê bo berjevendiya welat piştevanî bide hemû gavên rastên AK Partî û Serokkomarê Tirkiye. Wezîrê Bergiriyê Tirkiye daxuya kirin rawestandin û lêgerîna kiştiya Tirkiye bin pêkirina yasayên navdewletî û operasyon Akum Yekîtiya Ewropa li nêzîkî Lîbya dike neheqiyek mezin e çavdêrî jî tenê li ser hikûmeta Faiz Serraç tê kir. Dünkü yapılan olaya geldiğimizde olay tamamen Bu yara duh bin pêkirina yasayên navdewletiye bi hemahangiya Wezareta Derve karên pêwîst dikin. Em ê daxuyaniyeke berfireh bidin. Daxuyanîn hevpeymanê me didin rastiyê nîşan nadin. Em ê di çarçoveya yasayên navnetewî de mafên xwe bikarbînin. Operasyoneke wiha li ser keştiyeke bazirganî şaşiyeke mezin e. Dixwazim bêjim di encamê lêgerînan de tu çek nehatine dîtin. Peywendiyên Tirkiye û Yekîtiya Ewropa di qonaqek hestiyardine lewra dihê berçile de dê lûtkeya Yekîtiya Ewropa birêve biçe û dê egera biryara dorpêçan li ser Tirkiye bêgot û bêj kirin. Herî zêde jî ji ber kiryarên Tirkiyeyên Rojhilata Deryaspî pêşniyar jiya Fransa û Yunanistanê lê balkêş e. Beriya lûtkeyê hikûmeta Tirkiye peyamên erênî dide Ewropayê û dibêje em xwe û pêşeroja xwe li Ewropa dibînin. Pisporên li Tirkiyeyê din xuya kirin Tirkiye êdî ketiye tengasiye لۆما jî dixwaze bi Ewropa re proseyek nû bidê destpêkirin her wiha hin pispor dibêjin ji ber pirsa penaberan Ewropa dê li dijî Tirkiye biryara dorpêçan nede. Peywendiyên Tirkiye bi Yekîtiya Ewropayê re piştî hewla derbeya 2016 lawaz bûbû û mizakere û gotûbêjin ji bo endamtê jî hatmûn rawestandin. Di ser da jî ji bo mijara penaberan û ji bo geşedanên li Rojhilatê bi hera spî ev alozî berdewam kiribû. Lê belê ev demekî hikûmeta Tirkiye peyamên erênî dide Ewropayê û dibêje em xwe û pêşeroja xwe li Ewropayê dibînin. Direktorê Lêkolînên Hiqûq û Mafê Mirovan ya Weqfa Setayê Dr. Cem Duran Uzun destnîşan dike ku di heyama nû da wê Tirkiye hûr bide bi Yekîtiya Ewropayê re proseyekî nû bide destpêkirin. Ji loma jî wê hikûmet him pêngavên berbiçav bavêje. İster istemez Avrupa Birliği sürecinin de bunların bir canlanmaya Wisa xuyaya de heyama nû de bisaya pêkanîna reforma darazî û plana çalakî ya Mafê Mirwan vê peywendiyên Tirkiye û Yekîtiya Ewropayê jî bikevin heyameke nû.
ترکیه وی دمجار ماف و آزادین بنگهیندن هن پهنگاوین بر بچاو باویشن. پروسه به اروپای را ارینی درباس نبنجی از باورم وی دیسا انقرن رفورمان بدومینه و خویای وی مه پیجی نبه آستنگ. پروفسور دکتر نایل آلکانه سروک بشه پیوندی نونتویی یا زانیگا حج بیرام ولیجی ده زانین کجبر پنابران آلمانیا و Avrupa ve biryara dorpeçen nete. Yani ne kadar Avrupa Birliği'ne uzak olsak son dönemlerde هرچقدر دهیاما داویدا ترکیه جه اروپای دور کتی بجی ترکیه دبجه اندامتیه اروپای برنادن لورا 6 سال بر اندامم اروپا جبر پنابران مجبوری ترکیهیم باورم ده ایدی پیوندی نرم ببن او سال 2021 جبو هر دو آلیان باشتر بم هر وها از باور ناکم کو یکتی لدجی ترکیه بریاران بدم Biryara dideye kanûnê da lûtkeya Yekîtiya Ewropayê bi rêva biçe û yek ji mijarên Kurd rojevê daye jî ji ber kiryariyên Tirkiye li Rojhilatê bihra spî egera biryara dorpêçên li ser Tirkiye be heta beriya lûtkeyê Serokkomarê Tirkiye Erdoğan serşêwirmend û berdevkê xwe İbrahim Kalın rêkir bi Brukselê da ku bi berpirsên Yekîtiyê re hin hevdîtinên dîplomatîk pêk bîne. Ömer Sönmez, Kurdistan 24, Ankara. نونرا سکرتری گشتی نتوینی گرتی لعراقی دبیجی پشتی رکفتنا شنگالی دی او باجار جنوبه بی آواکرن و خلک ویجی ودگاره. جنین خنیز پلاخر تراغهاند او رکفتن زحمت رن رکفتن بود نبینا حویر و بغدای دکوم هاتا امزا کرن دیار شی کردی شنگال جنوبه بی آواکرن و دی خلک ویجی وگر. سەرەتای ئۆکتۆبەری ئەم ساڵ قورسترین ڕێککەوتنی نێوان بەغدا و هەولێر واژۆکرا. ڕێککەوتنێکی باشە و ڕێگا لە بەردەم هەموو خەڵکی شنگال ئاسان دەکات بۆ ئەوەی قۆناغێکی نوێی ژیانیان دەست پێ بکەنەوە و شنگال بنیاد دەنرێنەوە و خزمەت گوزاریە گشتیەکانیش باش دەکرێن. واتە شنگالەکان دەتوانن بگەڕێنەوە شوێنی خۆیان. واژۆکردنی ڕێککەوتنێکی گرنگی لەو شێوەیە هەنگاوی سەرەتایە. نوێنەری شنگالەکان کە هەفتەی ڕابردوو لە مووسڵ چاوم پێیان کەوت جێبەجێکردنی هەرچی زووی بڕگەکانی ئەو ڕێککەوتنا بە گرنگترین بەشی ڕێککەوتنەکە ئازانن. ئاسایش و ئەمنیەت و خاڵی لە پێشینەیە و دوای ئەویش هەبوونی ئیدارێکی یەگرت و لە شارەکە گرنگە. باليوزي فرنسا العراقي جي بيشتوانيان ريكفتنا شنغاليات بين حكومتها هريما كردستاني وحكومتها فدرال دادك ورادك هيني هيفي خوازن او ريكفتن باوايك لاز ورا بيجيكرن برونو اوبرد قوتارك دل شنغالي راغهاند فرنسا دي شري لديجي داعش دا بيشتوانيان عراقي كريه دي بردوام جي ببدرباري ريكفتنا شنغالي جي قوت ولاتي وي بيشتوانيان ريكفتني دكا ساتێکی گرنگە بۆ پرۆژەیەکی گەورە لە پێناو بەرژەوەندی خەڵکی شنگال هەروەها پەیامێکیشە بۆ پاڵپشتیکردنی خەڵکی عراق و شنگال. فەڕەنسا پاڵپشتی عراق بۆ لە شەڕی دژی داعشدا بەردەوامیش دەبێت لە پێناو بەرژەوەندی گەلاندا کە ئێستا ناوچەکە بە قۆناغی دابنکردنی خزمەت گوزاریەکاندا تێدەپەڕێت. دەبێت شەراکەتێکی ڕاستەقینە و ڕاستگویانە هەبێت لە نێوان فەڕەنسی و عراقیەکاندا. نەخۆشخانەکە وەڵام دەرەوەی تەواوی پێداویستەکانی خەڵکی ناوچەکە دەبێت هەر لەم بۆنێدا ستایشی ڕێکەوتنی تایبەت بە دۆخی شنگال لە نێوان حکوومەتی فیدرال و حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەکەم خوازیاری ڕێکەوتنەکە بە شێوەیەکی خێرا جێبەجێ بکرێت لە پێناو بەرژەوەندی خەڵکی شنگال لە پێناو خەڵکی شنگالدا کە شایستەی ئاشتی و پێشکەوتنە. ئەمریکا تەکەستکە هەرێما کوردستانی دوارێ ئەولەکاریدە سەرکەفتی بووە دە پەیداکردنا دەرفەتانش بۆ vەبەرهێنەرین بیانی و پاراستنا ئاسایشێ جوی هود بەرپرسێ نویسینگەها ڕۆژهەڵاتە نزیک وەزارەتا دەرەوەیە ئەمریکا di konferansa aboriya Kurdistanê piştî korona de ragihand herêma Kurdistanê duwarê ewlekarî de serkeftî bûye di pêdakirina derfetan ji bo veberhênerên biyanî û parastina asayişê de jî. ئێمە زۆر سوپاسی حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەکەین کە لە ڕووی ئاسایشەوە لە ڕووی ئەمنیەوە هەمیشە هاوکارێکی گەورە بوونە و من پێم وایە لەبەر ئەم فاکتەرە گرنگە هەرێم زۆر ئارامترە لە هەر یەکێک لە هەرێم و ناوچەکانی دیکە لە عێراق بۆیە ئێمە ئەمانەوەیە لەوەی کەوا بازرگانانی ئەمریکا زۆر بە گرنگەوە تەماشای ئەم فاکتەرە ئەمنیە بکەن و هەروەها ئێمە ئامادەیمانتیایە و بازرگانانش ئامادەیانتیایە لەوەی کە لە کەرتی تایبەتە لە عێراق کار بکەن بەڵێ بە دڵنیایەوە لەوەی کە عێراق کۆمەڵێک بەربەستی گەورەی هەیە زیاتر لەوەی کە لە وڵاتێکی دیکە ڕەنگە هەبێت بەڵام ئێمە داوا دەکەین خەڵک تەماشای هەرێمی کوردستان بکات لەوەی کە وەکو هەرێمێک توانوێتی سەرکەوتوو بێت لە ڕووی ئاسایش و هەروەها
لە ڕووی پێشخستنی کەرتی تایبەت کە ئەو شتانی یەکجار گرنگن بۆ وەبەرهێنان. جیگرێ سەرۆکی حکوومەتە هەرێما کوردستانی قوبا تەڵەبانیژی ڕاگەاند حکوومەتە هەرێما کوردستانی دوێ حەولێدەیەکوم ji بۆ نەهشتنا روتینی لە دەستگەهین xwe kar bike û divê karsaz û xwedan kar jî xwe digelbê rewşa aborî bigunc. لەبەر ئەوەی دەست پێشخەرانی بواری ئابووری و ئەو وەبەرهێنەران پێویستیان بەم جۆرە ژینگە نەرمە هەیە بۆەوەی کەوا بتوانن کار بکەن و پێویستە ئەوانش لەم شۆکە گەورەیەکەوە هەبوو دەرباز بن و خۆیان بگونجێن لەگە بارودۆخە تازەکە. ئەمە نمونەیەکە کە ئەمانێنی لەوەی کە کاتێکدا حکوومەت دەسەڵاتی هەیە بتوانێت بژینگەکە بڕەخسێنێت پێویستە ئەو ژینگەیە بڕەخسێنێت بۆ وەبەرهێنەران. سەرۆکوەزیری عراقی مستەفا کازمی ڕاگەهاند لەسەر یاسایە کورتانینا داراییدە پرسگرێک دەگەل پارلەمەنتۆیە هەیە و حەولا چارەسەرکردنا پرسگرێکان ددن. سەرۆکوەزیری عراقی دە کۆنفەرانسەک ڕۆژنەمەوانیدا ڕاگەهاند دەگەل تیمان نەتەوەی گرتین دانووساندن کردن ئەم و چاوە توانین داعشی ناوچەیەن جودایەن عراقی ئەنجام دانە بەلگە دکن ڕاگەهاندی حکوومەتە عراقی پشتەوانیا خۆش بۆ vێگاوێ تەکەس کرد. پارلەمەنتۆی عراقی کۆمیتەیەکیش بۆ چارەسەرکردنا پرسگرێککردنا بینە هەولێر و بەغدایدا پێکتینە لەگۆر نوویسینەکێک و ئیمزای ئەسەرۆکەی پارلەمەنتۆی عراقی محەممەد خەلبوسی لەسرە بریار هاتیەدان و کۆمیتەیەک ji بۆ چارەسەرکردنا پرسگرێککردنا بینە حکوومەتە هەرێما کوردستانی و حکوومەتە فەدرالدە لەگۆر دەسوور و یاسایان وش بۆ پێکانینا دادپەروەریە د پارڤەکردنا سامانên عراقیدا لەسەر هەموو خەڵکی وێ دەبە پێکوەرە. ئەف کۆمیتە دەمکی دەبە ji 8 ئەندامان پێکتێ هەمووژی ji netewەya عەرەب. جێگرێ سەرۆکە پارلەمەنتۆی عراقی دەبێژە حەولا بەگوهستنا موچەیەن فەرمانبەرین هەرێما کوردستانیش هەرێما کوردستانی بۆ عراقی نەدەستوریە. بەشیر حەداد گۆجی پێشراندنا یاسایە قەرزان لە پارلەمەنتۆی عراقی ji بۆ بەنگاشەی هەڵبژارتنان بوو گۆجی شاندا حکوومەتە هەرێما کوردستانیش بۆ ڕێکەفتن لەسەر بەشێ بودجەیە ساڵا بێت گەل بەغدایê ئامادەیە. بەپێی مادەی 117 و 118 و 120 و 121 دەستور هەرێمی کوردستان کیانێکی فیدرالیە و هەموو داوەزراوەکانی خۆی هەیە و دەسەڵاتەکانی یاسادانان و جێبەجێکردن و دادوەریشی هەیە بۆیە ئەمانە مەسلەی دابشکردنی موچە مەسلەی بەڕێوەبردننی کاروباری هەرێم ئەمە ئەرچی سەرشانی دەسەڵاتەکانی هەرێمە بەپێی دەستور بۆیە ئەگەر ئەم کارە یان هەر کارێکە لە سەلاحیاتی هەرێمە ئەگەر بەغدابیکە کەواتە بوونی هەرێم ئەو کات هیچ قیمەتێکی نامێنێ و ئەمە لێدان و ئەمە پێشێرکردنێکی تەواوی دەستوری عێراقا ئەم لانە سیاسیانە دیسان لەم ڕۆژانەدا ئێستا لە گفتوگۆدا و شانی دەستوری عێراقا ئەم لانە سیاسیانە دیسان لەم شایستەدارایی هەرێمی کوردستان بنێرێ بە تایبەت ئەگەر بزین شایستەداراییەکانی هەرێم کە حکوومەت پێویست بوو لە مانجی 5 و 6 و 7 2020 بنێرێ نەیناردووە و هەروە ئیمانجی دەش ئەمانە هەمووی ئیمانجی 5 6 7 لەگەڵ مانجیدا ئەم شایستە داراییانە پێش دەرچوونی یاسایەکەیە بۆیە ئێستا بەپێی ئەو ڕێکەوتنی کە لە نێوانی حکوومەت هێرێ و بەغدا هەبووە پێویستە ئەم شایستانەی ئەو مانگانە بنێرێ دەمێنێ مانجی 11 و 12 ئەویش بەپێی ئەو ڕێکەوتنی کە شاندەکە لە بەغدادەیکە دەکرێت سەرف بکرێەوە بنێرێ بۆ هەرێمی کوردستان. لە هەرێما کوردستانە 500 کەسێ دەم ڤایرۆسا کۆرۆناکەتێن 21 کەسان بە ڤایرۆسی ژیانە خۆش دەستان 211 کەژی ژنەخۆشیی چارەسەر بوون. بۆ ئاماران و هەژمارە پێکردنی کۆرۆنا لە هەرێما کوردستانی گەشتنوت و 4321 کەسان 3036 کەسان جانی خۆش دەستانە 58316 پێکەتی چارەسەر بوون. نونەرێ ڕێخستنا تەندروستیا جیهانی لە عراقی ڕادگهینێ vê zivistanê bê vaksîn derbasdikin û taka çareserî xweparastin e. Edhem İsmaîl di kongreyek rojnamevanî de li Hewlêrê de axaftina xwe de behsa rewşa herêma Kurdistanê dwarê belabûna vayrosa korona de kir û got heta meha şeşan Kurdistan ji piraniya welatên cîhanê baştir bû lê piştre ji ber vekirina cihên geştyariyê hejmara tûşbûna korona zêde bû.
نونەری ڕێخستنا تەندروستیا جیهانی سپاسیا پشتیوانیان حکوومەتە هەرێما کوردستانê بۆ کاری ڕێخستنا خۆ کرد و گوت هەر کەس ئیتی جهی منژی دێکارێک باشتر بکە. قد يمكن لحد الشهر السادس دۆخی هەرێمی کوردستان لە ڕووی تەشەنەکردنی کۆرۆنا تا مانجی شەش لە زۆربەی وڵاتانی جیهان باشتر بوو. بەڵام دواتر بینیمان بەهۆی کرانەوەی شوێنە گشتەکان ڕێژەی تەشەنەکردن بە خێرایی بەرز بووەوە کە ئەمەش شتێکی چاوەڕوان کرابوو چونکە نەدەکرا هەموو شوێنەکان داخراو بن. ئاستی پابند بوون با ڕێکارە خۆپارێزیەکان بەراورد بە چەند مانجی ڕابردوو لە هەرێمی کوردستاندا زۆر زیاد کردووە. دۆخی هەرێمی کوردستان لە ڕووی تەشەنەکردنی کۆرۆنا تا مانجی شەش لە زۆربەی وڵاتانی جیهان باشتر بوو. بەڵام دواتر بینیمان بەهۆی کرانەوەی شوێنە گشتەکانی کۆرۆنا لە هەرێمی ڕێژەی تەشەنەکردن بە خێرایی بەرز بووەوە کە ئەمەش شتێکی چاوەڕوان کرابوو چونکە نەدەکرا هەموو شوێنەکان داخرا. ئەمەش دەستکەوتێکە کە دەبێت پارێزگاری لێ بکرێت. سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان هەمیشە لە هەماهەنگیدایە لەگەڵ ئێمە. هەمیشە حکوومەتی هەرێم پاڵپشتی ئێمە بووە. هاوکاری هەرێم دەبین بۆ گرێبەستکردن لەگەڵ کۆمپانیاکانی ڤاکسین. ئێمە گەشتبینین بە دابینکردنی ڤاکسین دژی کۆڕۆنا.